algon men terek med emme bodu masale ki Allah subhanahu wa taala deka algon emme bodu lobiwan jehe iruga emme bodu masale ki computer ves dima emme bodu masale ki insanas dima emme bodu masale ki me not responding masale ennu algon wargena dakkawa kemme insana en Allah subhanahu wa taala gowalani insana lobiwa farataka gowalima not responding ennu ena samalukam ennude algon men computers file huluwan jessima embureni ha men gicchen embure not responding hem algon men terege simbagotiki Allah subhanahu wa ta'ala algon men gowalani miskitaka gowalani namada gowalani miskit washagen ena emburunas not responding mi masale ilahu ge lobe ene hitugo ekkama dawwa kurarugas ilahu gowalevi gowaluma kene ijabe nude ilahu angatanaga nuwedde ilahu ge shariyat ene kamakunude e ilahu lobe kuragamaga lobbennu kure anhemmiyadege lobe bunaruge ene ken ena qadarennu kure ehbima muli duniyege insana dimaavi emme bodu massale ki me respond nukurumuge massale astwagi e computer dima massale emassa dimaavi jam ege duwassediye ege samferin halak anlege antivirus alanje government system stangol ko fanatiyam entire system rangol ko fanatiyam respond enukura ei rangol system e entire salagen barabar ite update kurum duha virus saaf kurum fardu fas namaz ane namaz hukurun ane hukur ramadan mo rode en aharun ane ahara edemedugo e faabatu kaffare barabar fardu fas namaz da ko manya den ena respond kuran shariatu hukum tak ekive enaka virus nara system barabar mase kuran medu lobiga algon bahadakar emme muimmo emme nuba sife ki algon men Allah subhanahu wa taala deke lobiwa kama dawa kurar eilahuge gowuntaka eilahuge enge untaka algon men samalaka nude kanta algon men hituba ehim farateke ge lobi hali hada bisala algon men duniya algon men ge mudala mihuriya kama Allah subhanahu wa taala lobbar bodu fawati